namkena kambe ka Master Xitsonga analyst yeah, of course I'm the Carolina Limpopo Poison. Yo, talk blah blah about then develop and then from there I can't tell I DJ Mfundisi. So even the previous video I'm sure of course I shkumbeniano ko shibone nishinepesha bona varika a meeting so kale video ta ku expanding kahle kahle nje mabona maka le so kuna video clip ya bona a hi vekeleni ndeta hi ta khelo afterwards. I didn't know. You didn't tell me you were filming. It is, you know what's going to be nice is that I don't think people realize how close they are. Yeah. So our Johannesburg, Rosebank, don't can't nong sala finish kuma ko abarka this area, a proper area, blind daw yakona blind swinene. As you can see kwala ndey vitaniwa ko the zone, as you can see kwala ndawo ko very vitaniwa the zone. Of course leswi nga ta ke confirm na ndawo leyi va nga ngheni yona vele ni hitela swo la swo swa mene tirha swo vele as you can see very the zone ndawo ya kona the border the one live in the zone Rosebank. So lava nga ngheni kona of course a ku ri side ra the face hi ta hi khe hi nghena vele khe hi confirm so ni swi vone through that image ku vanhu lava ngheni hi this angle so swi ni oloveni nyana because ni fike ni ba pause loko video ya ha ku sungula as you can see hi swi vona ku tsala ku the face first as you can see kwalano and then kuna a building leyi hi yo leyi nga ni olovisela mhaka ku va ni yi kuma ku ndhawu leyi exactly va nghene hi side rini ma vona this building ni kota ku va ni yi kuma ndle ka map as you can see here the exact same building as you can see hi vona kwala ka the image ni nga yi vekela ka right so ni vhete ni swi vona ku swo va nghene la and swi vona himpela ku hi la ku tsariwa the first here and then ka the second image a swi vona ku tsariwa ku La Parada tani swi mi swi vona kwalano na loko hi ta cheka la teka map laha swona ku na a place yi nga fika yi tsariwa ku La Parada ma swi vona mhaka leyiwa and then of course hi ya ka the restaurant ku nga ku ri yini Master Tina yona yi kumeni vele loko khe languta hi swona ku restaurant ya ku yi na switulu swa or brown whatever brown yeah and then a swona ku tlhoko na swa drums and stuff like that swi ni oloviserini ku a ni swi tiva ku key ya mina i ku va ni kuma these instruments. So restaurant ya kona very mi ta ni khomeri ku ni kha ni nga hlayi swona mi nge swi koti PO0 Rosebank yeah tanihileswi mi nga swi vona kwala so hi yona ndhawu leyi of course a va ri ka yona hi ta hi kha hi confirma hi ti-images hi ta hi kha hi tikuma very soon here no va hi kuma the exact position vele ku a ni hi fike hi confirma hi swona laha va tshame kona exactly so hi laha as you can see kwala ma swo hi leyi a va tshame exactly here hi laha va tshame kona laniwa and then ti-instruments leti ha swona hi leti nga laha ma vona mhaka leyiwa a va ri ka second floor a va ri ka second floor a va ri hi hala henhla hala of course laha a va tshame kona as you can see kwalaho yo it's confirmed hi laha va ri kona yeah so ku ndleka yini Master T yeah so very the follow Bracestone yeah ku hi laha ni vona fika tsala ku the Limpopo
Poison crew got together for their 2025 strategic planning session. As you can see kwalano a nga revealangi that much. U tlha continue kombisa swo ku ya tirhisiwa strategy xo karhi hi leswi meeting ku endlekaka swona very very private but at least a kha ha vona yena swin'wana na swin'wana very. And then he also wrote Shiriman TV is coming. Leswi nga fika swi ni interest ni ku okay, so a TV very mo swo TV broadcaster swi swa munhu, so since i Shiriman swo yi ta va kha yi ri busy swinene, this channel kwale yi nga ta va yi ri kona, yi nga va yi ri ka YouTube, yi nga va yi va as a website ku vhela swi to or Dr. Shiriman of course yi na website, swi ta kha swi fambisana na sweswo. Then leswin'wana it will be all about them. Ti-strategies ti nga ta kha ti ta, we never know, maybe na music video nga endliwa, we never know, ku ta endleka yini what. But for now tanihi sweswi Brixton a nga hi revealela leswi swi tivaka i ku busy hi marketing strategy, hi leswi nga ku endlekeni miti loyi a wu endleliwa swona ku zama ku tisiwa marketing strategies as a Limpopo Poison ku voniwa ku ta endliwa yini and stuff like that, and then tlha kombisa ku na Shiriman TV yi nga ku teni. Okay, yeah, and then of course gave ya ka DJ Mfundisi mi nga ma hleketa kwala ka vhiki ra 20 something kwala 24 25 hi fike hi vona DJ Mfundisi of course yi va fika humela hi accident la swi ri serious swinene, a swi chuhisa no swi ta endlisa ku yini mara ma swi to yini. However ka sungula of course ra ti 31 ta January ni fike ni scroll on his page, leswi nga fana swi kuma ni fike ni kuma ku he's invited. As you can see kwalano so yi na gigi ya 15 ta February, as you can see kwalano. Okay, and then tlhela langutisa even previously ya kona la a yi fike yi tsala yi ku xikomo xi vuyele mbenyini xi ya ku rimeni, yi tsala number phone kwalano ku kombisa ku is available for booking. So hi nga vula tano mhaka kahle swinene, a yi hlwela no hola a xikombo xi va ponisini, it was very very serious. Mi nga mi swona na movie wa vona leswaku ni dise swona vo pona ma, so hi nga vula tano ku mhaka kahle swinene, va horini va ta kota of course va tlhela in his business very very ku nga ya performance. So ni nga vula tani mhaka kahle swinene, hence yi ta report ku hasi DJ Mfundisi yi right, is available for bookings, even organizers can book him very very ya cina swinene. Hi leswo loko a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Mpfhuka rixa a ni zangi ni huma namuntlha la ndlwini, a wu nga humi i kha endla yini ka one room, hi nga ta ze hi mi hleketelela swo huma ndleleni. Loko va ku tsala mana wenu a va ti nga ri va tsale mzalwane, loko va ku tsala mana wenu a va ti nga ri va tsale mzalwane, vana va nga tsala xitakwayo va xi bebulele xigazamande, vana va nga tsala xitakwayo va xi bebulele xigazamande, va yi hungukini nyakanyaka liya va yi hungukini nyakanyaka liya yo gaya ya la 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 ila